Aku sa mga baryo na nakatibay. Coba katakan bisa darangkau kain dia kabur kano kata yang ibu dayo kata kano mata ke bario kapayo segamu. kalau benar dia rumah kantor sana di mana aku sama kapian kata kau tahu kayak bisi dah barang kayo saya Sadia ikaw nakadamay na nadia madia kau au mangina dia ikaka apa awingan nandabuka dia beantong na samada itingiri wau nai penaeng ngodo okai edera kabilang na solat wai na angu inorai mai abatai tadi anakku lalai egernya wanta ini iringan siayana nasungi iringan na akan kuala dia wana kapapenana ademana sepada maradiga apa ninggila sarana wapusa kasaira anonna aya ini dumarga ini pamundiungan nadi kapaginya di kubata bumbusara nawa pengadapan samani sumang panurugenan agus wadilaga usat namangkol di manoni ini kisah dia bentok aulai nguana ya ada atau aku solang wabu iya tanda magara kata maala bantu aku ganu nanda bakanu detilin tada bukan urara penetala muamin lamba tanda magara kata mada bantu ganu ka iman to pangkam ne idara meya kasih teruas ungangan sasabala abu soto lalasari ibad ka ayami ilai napati iya amini daerah ini dia umang deta dan nandagi iya maasaan sumanga bilang atau terupa asa buayanan nau kagi komupa ada na aya romupa asa buayanan so au pia dia maesai ano napi ano budani ini sababai ini penada ya ini ka tampua wani itu batara aguba iko sominan tiga ingadana da mapagendo kasakara rangkomo adila gumilang pangan noon nanaka para kia ya kanu ka egirami pengkatan na penggegasa diragena digerim benginoto ka asala pesaya nana romeo paku se mamna budami ke ya budani ke usadinde genda di ke laka inoka asala pasaya anana tomi anda kuseu mana miya kating beti bengakara rangkomo adila gumila pangan noon nanaka to sagunan na osake ya beken saseu mana di kapangan ona ala dira dia moda usadera de tae kai alo udah nanaku suka pangan
pangan mau nasiyai pote airi mora dia arade taka adode nanda gusuka pangan nanda di bahia warise darada tania anganna ayama anania nasiya kada sagerara ingara nama danu apa tu nama apa neda rasa kabina ningana nama ada to kagi utuwe karena sapende itan susari ayama anania kotai ya wage sairi ege ano nakai sine suamana kutawa ya sana anona ya iguni ya ipia aguma anapia manutuli iana di kapangano nako sidika gu emana nata bendik napatanana di bagu kita mana ayama ananinya nama balongko kaya nata sakoran naku ogude pia manutuli na di kapangano na abatu genu amma ana ayama ananinya na idumanga dato amiya mangidembeon wadiya gusumani mane kamati gumatara dindenga ao napia kae lang kae api ai ya anadi ka panutula saka agi ai mapa payaga ai ya ana anean naka ayar beosi ini kena to sabunan na usarupa kapangim beanarama mangapa gari kodaya ayama ananian supaman sota betiga pesu sama pia besu bersama raatam ao natai tano ini yo au mana kapagie suamana ibu pantai wanu sarige ayama ana ania nakabudi benar mampu kagi soamma anam ini dudung ulang ita dani yang pangrawana ini dudung kodo pana ya oto watandena nia bangan dia kendena ini dudung koraga dani yang pangrawa dari udeni ana aya umi yang rawa ayama anane subawata anu adam ayah utawa tande anak ini pagi di penati gunung manga nora pitowa para manisa kusu pitowa manisa melagi jam betul nami desa pangata na au nasung kini iden sayang aliyai iya na kopia ge masara na ona pembengan alane anak kuma anga uno rasa arana wato na ibide eno pito wa para manisa kusu pito wa ma anisana bedi pasa jakada ayaro bakaran dengan manis para ma anisana di ibu begu da ayama anane anna dia uma ngapa diri ko oleh na ayaro manis nadiena nama pembegu asada dendasa amuna akabengka kadele baatem manis taku usimbin ayama anania nakagena napusimbin tuhe dada guguna aya watade aya buyanania nasuka baratia dena edam apa aya gakabayam ayana ni nasudi marwa ukuna tande dia itu nasa iya Islam managuso kapangan no nambaro kuna iman ayama anania na tanaparati aya kutuhe na dengu naona ikadua manis manis taku wadak ikatelo manis manis kumbedalo kasa ayama anania na manis ku pamilia aguso manis aku da atomna guso manis ku inga da tatano ni nyoman lapurna anak na di kapangan onam kabesaran no manis sana kau di salah kau kagiena nipim ete aro mangapa dari kulai ayamai inane biya itu wa aida atala dupito amma anisna eneri katia nona di kapangan nona kopito wa param ma anisa tatanu dini umanga pagene ya bendi ingana di kapangan nona kadaru para manis nana osakaran dengan okita kabeta aram au kakai gie paera ama
ane sakadi babu babu nakabendida bawi manto ayama ana aneyan asakadan sa ingarana patungina mala anom di kapangan nasara dia muda nasadara data kalau danana ino dato dia dala kata nama gadi datang ke bayawangan nama muda pembuyung na betara isahe ana aman napa kape anade nakai na yarwam utama isaku wau para amania isu wata anu adamma ayama anania nama pagari kolai kadi ibu bagu bagu lakinu bebuasa emna ayama anania no pagari ya kena iya biya gemasarana maki pepegan tokana dendanang koro denda mata mata dumandinga ditamakan di rabu ko betu makan dani yang ka nering kaeten ano nadi ika pangano na saudi ka andong deya sa apolo au agu upito au asaratai pandetona tokia tanto niya ke putari mo na orena piya nuguden niyana ayama ananiya na idi dumanga datu kada makapagin na alangan na de mapagenuta ka budi pasaja akala idi dumanga de eto ayam pagana ero na pagana sa bendingan na sore ya otai de wisai kaduam babadong komo salim na ayama ananne eyan na subara banan sa anana aya otowatan de na guso maka de usar kaya ma ananne na maka de uge usan na maka bubade bedegin na wisai kadua ayama ananne na ula mate gerem mabadong ko ka sa abarna ayama ananne na di bedoyo ma pantanga mga pagari ko onay na natamman ako o nga ana isino tiara dia wa tawai leta niembe wa okada ada nanda sumapinya tauna tatano dini umakapiya manudu di iramna kagi aku paganay nada mapagno ta sa karara ko mo adila gumilampangan noonan nakairay sube perupa sabuyan na de na suau pegiroina bagagua waswa uide abair masih titiana sadara buntaliana na ikano pemangguan mga pagari kulay kakagiya ko pagnaina ayamiya nandiya sa pagariya kanana na piya masara anaona piya kala kapiya na may dapina gila mangudo pembuyungan na ay kaduan na kaadam si piya gumam tigiya naman na hindi dumanga dato na ayamay tahi anaranak naka benar dia nakainuwa ako di kewan kagiya amida alam buya asofia masaram nawa ayamana niya nakagiya katawa kuwa uwa dan nadi midara di kumasawa tindinga panguda pembayo kan nasi kapagirungi kopiya masaranaw kakagiya mauna ya pai gariya kam ana nagua niya no naring kata na piyama no tuuliena rano kuwa okida amara awa potarimo na oraina aya di guru kerana benian dempitiru apotarimo na oraina sakada ni pembaya owan itu mukura kesama bendesa di tubuga kusuiga pelibu apa pemapang upalo nasokian naga corona miya kagira wa akom au potarimo orai na ai nong ka ditumu ai imana mailina waig ay ma ana aniyan na ipaperua aka hidupana mangko ka kosorano sa lolo tada din ka aparin na ay ma ananiya narano ni pembayungan sa panamana kanana na potari muna oray na kaso imunaya kana kagiya sa imato ay ma ananiya na miya kapag daraso kaya gumasara na wata mangi pembayungan na ino
wa imana mika kaki si magari aya maanan ni anana aya sesambe kira matara gendengan anak baka pesemili isi putari mona ore kudu matara gendengana aya pikiran koda budi benar mampu bende mampu benar putari mona orai sakadeni pembayasa dua nana berangayu anda kaum pembide komia dangge kepala busubu penabi idai aya mampu rega bidaya makuranda adika ukewan mandemo bisa geren sangat sabar tenang udah lewanagan aya maanan ni yang ka use ika pembide ko inola mutaka pada kanu dan nabina wana bedek bagi birata pasakai rataka di bekarau lo mau du beni antara pasa sokai yai bende ya saya nakom ora ada senau bene nadi marau usudika susangana ragiria isagu ora de senau bemanga bengkasami arupa ya ka padana uba manga bicara kanu dan nalinawan aya maanane yang ka uba paning beruang kanu dan nalinawan aya dikurung gerang mangapa dari kolai potari mona orena tantoa diku gerauka uba kau marang di tepi pikiran ka pemana tumu amana bahwa disarndegan na ako au sadien kade na pepe era asopia masara na onaling kasih singayo ka anakan sa uwa unaya nakabaka tutu makan dapat tutu dan ngaki bantara sa kendembang kabudin sa kamay ito para manisa kung kaku pata mungusara naona iya na ni mata anak na mga den atawa na si pamay na si pay anak pare muna orai enapia kalang kaepian maide napina dia idau mangode pemba ayo ngana naliwati yang kaden saada arati no mana isopotari muna orai wana pikirakan teralindungan nakam nanarano desa langka bodi pasal kalau maragena inggerinya sampai rida juga pangari dugai penduduk dan rida yuda rapa ame koma kapikir ganatan tania muna di mata mea tanawa karo dende ageri ngemata amata la beda raga tade apa hari inasukine dan sali naki batara sakne mana panama koma ada no una dingga pepengan dema aya maanani yang ko kapenggina wangita kasayani o karangan narano ko kide marau aya maanani yang napo terimo na ora ya uki karata ko iga pengkarangan kau dua tadena karanga uga no saka ko kabunde sakora desa dua ta uga no saka tiko saka bumarawa bako saka tu dia budawa sadara kena darah kempak turu kena kembuka dendi daun na bangun dembang buayo nganaka aya maanani yang budi benar namuga sumu susaro matangi dako kapana gede aya maanani yang ka usok kaperende nanti ya lagi gina de damai ngude pemben ayo nganan nae ka kuwana kae ide dia umangade to oba antara sakne manaka ya piye erang kana ayara anu wa oraka ana maole pasibuden maron siru bubusana di berupa magadine rano kokide ma arawa kutai mona ora ya ayama anane nasaka pemanagare ya masarana nasake yang daging kasabaso kakerawangka kaki belang-belang kena degesa bagi wana ayama anane ana kawali salian anati kunipia ke mana bako sakabu marawa bako sakatudi ayama anane ana mangapa gari eko oleh esau dentare nasahino doa nganan nasukia anak guru napia ge masarana ayape pikiran ka anak ubase pemba
ayo au ngana inwa asara ataka ana ihira amene labu usubata rasa kenemana ayama anam ne anasa darada tanono kena ibu benaya kendena biya gemasarana wa alung kadendana alung aku pengge senang kadem pandanang asekamin de domba abi ayama ananian na besu ibu naya kena ide rumanga de etona sare kena konenta arubi kita imako tiwade ibu sadar bakurung kari muda ubanga pemasiru getima bando narena kapangina wa eta biya gemasarana ka aya pipikiranga umakande maraku wa mangoda pembayongan namakan di darasa kesapu usagina wa kana umaka perende gena batara sa kendeng mana ayat kasa bepanam ningan no tao hawa pu nasai ilai iya na pun ada tu titiai ngakai tanah alam berila bisa aga adite anonga nasaka perkata samala ayo makanan niya narang niya sutu orogan na namagan dato ada lembe ko si mana aya otowa tak leo kagi mindeya ona aya makanan niya kasung pemasuminelan kaya manutu irana koko mano kambayu gadika nudumpengan de mamanga pagari ko laika kena kakatawang kuwa kuku mano kambayu kasopaga na inapu dia rambu agado nama akas natari tiba ina tumpade eda tapaga dida sowingan de bamunan sutu orogam kupasan sumaran de ngebamunan sutu roge netaro sakadam enana pemangunan sopan disadalano anaingan amay katanami darada dan sumba hiru inabuso berangkono ona arata dempana na kami aman naguntaman ng mga onor sarana iya nakara o tanah pemagama detano owan detano pendabu ko patalabu besara bisa ka berdua una tendoa gede-gede pendabu ka kubayo bisa ko gede-gede ya otawa ina tapagane ka pengadeno kadenan na besiwe na buwe ni ko daya na empana ila paswala baga umpan somakan lo kedara orang desendaka desumayaw matang duga dalala tay sola ageta au dem bake na sumden na iya isa ko gada iya ena to sige lupa uwa utowa ara aba pisindunga ana rumah gugiyo bakerola amia desa ka awam peserona ya dikira karo denoma aduma pembesya rawati beraga tu dia ka aronana bisa ko geda ayama anania na ka penlimbu umamu tak ka ununa no pangge pekermu binola ka basa ka ununan ana iya kino data ana banta ko sifat pikiru dato manonga sebagai yang ko lemba bisa ko geda ay ka patalabu ay kaya adena niya na nabitano ada makali palawang ge usamiya ka pangaroma ko poterisite awam nyukit sa depan tagi na panina bero nabitano adam o siya na din iya ka aradia ba araidu tuwa ko isa ko usaw kiyan tumapar sa di iwe na mga dato na diyan na miyong desamiya bumbura sa koran na bumagin di ganao sa koran na sa sulu busuli kawanan natin din nung pag-iide na na putari mo unam o oray na ay kagawa na kaakibay tayo rasa ana niya kapana kana dia pernah dia salah berada ko au berantara saya ke ana mana saya inowa kenape iterwa wasasari ke denika mungkin kinayo ngangkoi dipikira ka pemana pun terima na orai bepiya ayo ngena ko lilingo makan lo ka ayam anania na digeta maka kadu suparai asana isa kabarakato kadena na simbe na saliye na anahi ilay ala
aku nakagie mi panadu nakami akasingguo lingona yen beta ano siya malaw na nakae no onang ko au kapag darang ko au di kaya pahingam ano au na idi dia umanga to ko ulay kam ande atwa o kito kambu taray kasab pasay katnawerona mga gariya ikola aya ini kalimud pagi dina sagrara sekadan sa nga aram na aya maanan niya na ini mga dato so pende dan ko engeda datara kadidaya ala dira di muda aya maanan niya na sa darada takano na kagiya da iteya na mga pagari ko le kagiya na so ano onana ikadidirundungan sa panugudan na bantog ka aya karina corona aya kan deto iya na katata dumane ya na sa kuda to sim orog datara si mudaya wa piyami bubudug ka uno ay sundin ma upa mamanagi iyan na aya maana niya na kaya to atamde so kaguri ay ewain anasa ata awakriya oga nasatig na beniya na pagsili dua orang nana asugo una pemue sa solo na aya maanan ni anana papenalanan ni na kriya oga sa taw na amay ko pagi di iyen na hindi dumangan dato so di basusurutaan nana mga dato na uki pa sa tamo ka pagbuela na sa tamo ka aya da sa tamo ka derade atahili nakagiye ami pwede aduan nami akasing buwa ulingon iyembeta ano siya malao na no ko na de to o ma aku uyo sara mi pwede ne duon na au palay de ka ampai man sa kusuma sa tiraya akauwa niya nakambe ya isa oda ang kuwawa si patay na sumanga honor sarano anta ilulutakan na magipong ginawa eko batara sa kenaman na wana masikang kuwalita niya duratan na kaya isa uwawen sana aya mata ang benara kato kawani ubugila mo wa ami mamaasam antay maada itak mo untuk kana yung mabubembera rumarang iray bupo bata mong busara anawaw sa ala aku sa ipalay dakam paman ako pasim buawa emasi ay sa upan nataswa urang kang may naisam Rumah sekalian. Nanakay miyaga taging sa pagarinyo maayap man agatog tanong si manguda piyagma sa pakarani ka piyagma sa geng korsya di Bulon.